Ki nongsong snong joka Dutch song is Giant Hills District kelapan pau yak jeng persya yak jeng penlong yak public hearing hakini kibnai baladep bat menta ka kenti kelapa da ka dorkas syau menteri rangba du jongkari Narendra Modi bat syau Amit Shah bat ru syau menteri bedai pet ya kamaryang bandawa bagi dai ban pendamno ya kini ka public hearing habedai bat ka MS Shri Cement Limited habakran bikinong to kubor uba bonlang perngap Uway ni kinong snong joka Dutch song ulai tu banadu ba kilawan ban pan ya ke NOC na kedor bar snong kladon kijingatai halor kani bat kilayakran bun sen ha kedor bar namar kadon hapdeng ka kenrum ka kenram susu ulai toro bagi pajba kila persya ya kijingai NOC jong roba snong barim bat usketri kum kinong snong kila pentipro sa kitnar baper kata syau deputy commissioner sa ka Meghalaya State Pollution Control Board Nagaland jong weipat social activist ba reaching sun siang chai haba keren bat kinong tho khobor ulai thu ba kajing keren hador bar snong kilai keren pajba banetai haswa ban ai NOC halor kani ka kharkhana sna dobilat hanrei shwaban penlong ya ka public hearing bat hadin bagi penlong ya ka public hearing Nagaland jong ki pajba kilalet ban penpau kijing persya sya ki bor bahalor hanrei samladon bas ngabi ki Ketika o bonlang pengap, senang restong, mawan sini kadang masih tu jongi kum kinong senang, dan si ketua ningot, iwan sini nak minta pan saya pan sangat kok hari ini dia buat ada Shri Cement Integrated. Okay. Namar bahpo senang jongi nadu bangi layo nadu baka lupan pan NOC nangi kala dapat senang atau kadon kajing ya tai panggane bangi kinong senang ni keren bon sen aduk komiti sno aduk ke bawah sno ta kadon pada kundung ram tena kata kadau ni kinong hit kam sno aduk besno seperti sno kimdon gajing ya percaya sno percaya ba kim ya alat ban ya tai ide bat kanira kam te nak kata daw ni kumbi nongsong snong ki bubun ke balangai tangi percaju re kanira kam ta hakijing ide bat kanira kam anadu order bar snong adu ke ni ya nomor bagi nongkit kam snong ki lai ya kira jung order bar snong te kunta ni kumgi ki pajba nongsong snong ni persaju re kijing ai NOC jong we snong rim ban ki uskatri tiena kata daung ni kumgi nongsong snong ni persaju ni ajin ti bro cara ciki department ki beper do adu DC adu Meghalaya State Pollution Control Board taruh ngidang yang inti ya kini kamban percajur agak ide naduk ke public hearing katkum ka jimpen mi na ka State Pollution Board ya kini ka public hearing ro agak ide bakani ka publik hearing kam alat ini kinong sosnong ban ya pen saya pun satu agak jing de wat kene ka kam publik hearing kisah pakang ti ini kinong alat ini ban le man persungau ya ke jingdon kam jongi agak jing de pat ki jingdon kam jongi padba te rawi percajur ban adu mitang na ya ti kan percaya kene jing le jong ka kinong kit kam senong ba aduh ke
ini dapat kita nak sorkar pada duki NGO mungkin don kiba juga rap ini bat mentaruh ni kepat iki ba kena kekam ka sa nyon ni ki kinong sesno mat ka sa dulu itu sesno ta nak ka kadang kepat ki bor ki ba halor ki ba ki ban yarat ini masalah ini ta ni por ngam dan kawan keren dan saya dengan ai sendon dapat senang restom ke kajing ya friend po terbaik senang kadang ke jing ya penting dekat supaya barok ta suaman ai alus usi ya kenika treatment tadi langki senang barok kadang ba penting ke agreement ke INC ke nong kasus kela ikene kim lekat ko ta ta ba de ke daw ni sa jor ni mga iba tingson sengchai kumriu shimet baju don benta ban ya rap ya ki para do pasnama ki bon ki ben kemerintah ya kabai debat ka jingwan chunga hangni ka de bai debat ka project jong ka Sri Cement Private Limited ka bala thmu ban bo no ya ka project ka jong ki hang te ka chnong dai stong apo east india hoi kumbala ong imam ta ki nong chong hadin ba kumai tho ima ki sorkar leng ba ki let mi saki department ba prepare na do DC MSPCB bat kiwe bal ki I copy swaga public hearing hadu ka public hearing pat hadir public hearing ro kila late mundon basna peki tekila mi sanga hadin ka tokani por men hakani ka teyo baladep kila pensnyo nga nato pas dang hadu ka ba kila yan enti kumno ka jaya ki kila pensnyo te habai debat kani hadin ki pensnyo yang tenga rekomendasi ko ba don iban yarab nang salam tengila ya kalen tingila sedang men hakana ni teyo baladep kuma itong iba ka kami ka sedang hinato nang te nakador barsnong keba kinong yang snom hagto kapor kile kisim rai jubor klemda pentip paro ya kijing ya enti kejoki kamtam hak swaban ai enusi kila ya pliu jing mutri tamba klemda rai jabaro lang ban ai enusi kile bor ya kataman la enusi ka next tepat ki ya lamakla yo pai ba apo snom apo tau te hadin berpinsnyo ngi paro kijing itu yang kinat basdang ya napo snong kumanga ong wadka NOC but kamtam ro wadya agreement jong ka Sri Cement plan but dobar snong daistong it is not well known ya baro kinong snong kiletang kato kaningut kinong ilang snong te namar bal aja kumtam don bas ngapsu hapo jong kas jela ka jongi nan laor ba kinong snong kilami kinong ilang snong kilami syaki bor badai pe kim don bas ngap te mga bat ka team ke jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu sampang ki riu ejri ki riu ej mariang ni apli jingmut hadin bagi tho tingin abot drama ek memberandom ya ki kumpa ki itu te ya kata ka memberandom na do men hakane ka monday ka khandai tarik nila tho chado u prime minister baar the honorable home minister balai the honorable union home minister ubadai pe ya kane ka benta jongka ministry of forest nang tang ila pha chu chau secretary badu director general jongka ministry te ya kata ka ba ngila pha na do khandai tarik lemba ka post office ngila confirm ba kala appointment ka kharwe tarik saki department na lor kita ngila thoro cha u honorable MP jongi ya ka jo ka memorandum ya kata ro uba iba sengkon iba honorable MP jongi ula yo kata ula simkhya ngila thoro cha ka Meghalaya human rights baro hakata ke depa khandai tarik ka monde te ya menta kas ngiro ngila mi pat sa kini haki level jongka jela ke jongi pamut menta ngila ai sa ka jok ka complain hende ka approach pat ya pet ka contents ka jok ngale mi sa Dr. Mukul Sangma hoi imdal menta kas ni ila ya kani ka kam tadi memorandum jengila pediang dai ba Charles ho ba arpat ngila kwa ban ai ngila don ka memorandum an ai sa ba arden tang bana ki kam bamla kier mene ngila jingsang ngila ya mut ban kendo i tang ba emergency cases ila mi
te ni iPad haki nong yalam jongka parti bangi kendro entah te sno kumenro ban pentip sopai ba the honorable MP menin alor marsin yok yaka memorandum jongi ila let mi cha kamera jong minister union minister badai pet yaka forest ila airo da kajing top na kaliang jong MP cha ka ministry ba kandai ban suspend no yakane ka proceeding jong ka public hearing namar kalong ili gel te ke ground pat ke ground bahaka ta memorandum namar ka memorandum jongi ka poi hadu khatsan khandusla te tharaim sa kapor ne iban kana tiblu to yapi taba kanongkong ka strong ground hi jong kanong ba dorbar jong inong chong snong ku badak kot daki aspa tam mut ki bah persa hadu mentakas ni aspa tam kade ke snong ke barit hende daki aspa tam yo kanong ba duna aspa sentau duna aspa ndrupo ki bah persa hadu mentakas ni ke ground ku manongkong hi in general kalau bayi kata ka NOC na lor kata ba ka NOC kimpat ki claim da jing tip jong inong chong snong baro wajah ka agreement ro ka claim da tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalor kita ki main pat ki substantial ground ka jong ni kalong ba hang te hakat irang ki ba kata ki set up jong ka treatment marjan bat kata hi ka don ka tu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong chong chong hi jakala kiti itho ba ka e ka ni ka krem i ka ni ka katip kamut ka weina ka longest cave hapo south Asia bada India hi bala de bat kalabit cave baro kini artiliki cave nalor taru kadon pat sakawe kaba ki tinong we ba ka rare and blind cave fish kiba scientific term jangka neoliso leaf chillers penar kiba kidang siam hakini kipok krem teklada island ya kani assessment ban ketrekam ya kani kini kinja kaba arpan kaba madu ya kejalla kadai ka violation of Meghalaya Land Transfer Act. Kadon ka agreement which is in public domain ba unong chong balay local Mr. A uyade ya thid ya kata ka khandau directly but Mr. B ubalong non tribal ka jingkali sa ka sarkar leng bakala tatay kubor ba sarkar ladna to meno phila de yangi haba pim pecho ya ka Meghalaya Land Transfer Act ba pila island ba non tribal unte directly ya ka jaka jongi hakane ka bri ka jongi nau nau tribal pensai ya pai ba pensai yangi menno pi change lanai menno pi island ba ubarjala ulak banthe ya ka jaka hangni hakabri ka jongi kata sarkar pi dai pensai lem pensai kamut pi island ya ubarjala banwan the no ik jaka kat baki mon hangni hali kejongki kadon roki cloud snong marjan kindon roki denso ki ki pedon kam ki livelihood kejongki baro within a proximity hakani hika cement plan tekini to ki katuk ani ki main points bagi laai te dong bon dang bon so ki ground bangila tho sakini ki baro kumbang ngalajar ketenga do meni bala sudah kane ngong do ka nosi kamot yo kia sok buik kini ki briu badon kti bat ka simen ki briu local hi jongi kia sok buik bat ki to kinang yalam snong hak to kopor taki le da ka ba da pensai tan yo pai ba hatu ka sni public hearing tharai pi yo ilun ba kim sa te kito ki ba attend ya ka public hearing tang kito ki ba na ai kejing karsan Henry leng bakila tai kopor pi yo i ba kinong trai snong ro kila sak kang lenti hagito ki ngan ai keteng yuno kum to kitu ba kong mas yo ki gunda ki kang nango ngimtip kila sak kang lenti ki trai snong ngi kumu pai baro taki sen balang ro ban manga hi ro ngedon benta ban mulai isim benta public hearing mangipat nak ni ke benta bangi bandrung sa kerja ban belum hearing mangi ro kila sak kang lenti ngila ya kren baro kang ba kim sha keba apat wat udisiro le makila patai ku bor ngi yo i ba u habjai da kejat u yo iya kita ki guns kita ki baden sok mas tamba u klem kren kamu there is something kuba ki badon hakabor nado sarkar ki district administration pat kita kinong yalam snong ki ba yalam bakala ya kinong snong chong kadai stong ni suba ki don ting ya dai ban lekai pai ba kum ni te yang mentahi ngin up katok ani for
ya respond kumba ong na ngina pa na cha Delhi na do Prime Minister, Home Minister, Union Minister BDP yakani u Secretary of the Department u Director General ngila pa ta ngi skem ba kan don respond tang ba I could ya honorable MP bajongi iba ila yakan do menin but honorable Union Minister ila simkia ila dawaro na ka MP ila dawano Union Minister ban suspend no yakani ka proceedings jongka ketika public hearing tengin up ya kata namari MP lale kumta ngin up ka ika central government kan le kebaar pat hapok ka jalajong ni namar meneng ila ai sa kopi chau Dr. Mukul Sama ibalong leader of opposition baca iba Arden ibalong inong yalam jong party ni kemilan tiba kani ka benta kin sawanra akan ka baca session ke bansawan kin saya thir bania discuss bania debate halor kani ka benta hapok sekretariat tengin up halor ba hadin kani ngisa lada empoy chano ngin somperkat bangin lepat ya ke next step bangin le ngin je topi anda poy kata kapor Tahu kong hi amin nang sang senang bagi poy sini demi sini di bentar atau yai senyasi và ni simen da poy sa senang yang i và penjat ale ite thorep yang ini bahai ki khamtam chatai yang i izantia stai ponong kle I baro ini ibru ichnong ibe em hapo yang irkanong kle de imi hirap hiryang wato ukhu bale irju je thet na yo de yoi penarep hi di tai heli di tai penthor yang I bat amjo le la de poya ni simen la penjadia wani bo mi I aminong songsnong yang a daistong ta amjo le khamtam yi umdi umbam yang I la de poya ni simen Shri Limited dia wani di da yoi di tai umi bezeklia bat amjo la tinya yen yo de tangi di le amaju yoi iba kelut ate ta amju le ijhor iso wada je yo damai yoi damari yang we la khat bobo du blai antu ta la de dia poya ta simen penjat te ideno yoi la khat ta ijhor iba fresh iba jo yoi la khat na klo iba bo du blai ta amju le ane por percak jora wato I aminong rem 6% setai spot chnong yang I mido hirap bat Arya tho hilaki hivi tak do hirap dani tala dapo yani simen ila penjat chatai chnong yang I dia woni bom ite ikon yang I bat amjuk le ate petin yang I ta amjuk ila iwa hatai thamut iset ya ta simen wa da to atas simen haperdi kre iset ya ta plan yang ka ta woro hatai darot sodong yang ka dadap do heli sudah thorep yang I sudah talada jia set ika hatu te in hi ateda doi itai thorep thoriang thokhi yang I aminang lem